ಮಿಯದು ಮಿಬಲಾಲನಿ ಸಹಾಬೀಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಯಾಪುಳು ಮುಳಿ ಕೀಡಿತ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳತಕ ದೀನುಗೆ ಇಲ್ಮು ಫತುರುವಂ ಹೇದ ಕುರವಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಸಹಾಬೀಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಂಹ ಹಬ್ಬರೆಗ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫ ವಣಿ ಹೈಬ್ ಬೇಫುಳು ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಆಯಿಷತುಗೆ ಫಾಣು ಫಿಯವಾ ದೆಂ ಹಿಮೆನನಿ ಹುಸ್ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫುಳು ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಬೂ ಹುರೈರತ್ಗೆ ಫಾಣಕಿ ಎಮ್ಮೆಗ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವಿ ಸಹಾಬಿ ಯಮನ್ ಕರಾಗೆ ದೌಸ್ ವಂಹ ಮದೀನಾ ವಡಾಗೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವಡಾಗತುಮ ಫಹು ekaleege faanuge gina wagutu heda kuravi mal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski kolga mal rasulullah wani abu hurairatuge faanuge handam wargata koddevun edi wadagen dua fulu kurawwafa ekaleege faanuge arihun fashas 301 hadhiya 4 hadis riwaye fave abu hurairatuge faanu avaharvi hijran fansas nuwana haruga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ibnu umaraki devana khalifa umaruge faanuge darikale ಕೀರಿತ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಹಫ್ಸತುಗೆ ಫಾಣ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕೋಫುಳು ekaleege faaniki man rasulage sunnata war farwater kamayaku tabawe wadagennawi bekale ekaleege faanu garihun dehas hasateka tiris hadis riwawegen asfawe hijrain haddiha timwanaharu ekaleege faanu avahar veer umur fulaki addiha tin ahar fulu Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas ge faanu wani kiirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadimegge gotuga diha aharu khidmay kurawafa man rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma gaakkon ulumajjehi wadaagatumage sababun Anas ge faana wani man rasulullah ge zaati diriulufumge mawlumat weslibe wadaaganfa Anas ge faanu garihun dehas duisatta addiha ha hadis riwawegen asfawe hijrain nuwadiha timwanaharu ekaleege faanu avahar veeru umur fulu sateka harabure mativejje sahaabeenge terem basraga emme fahun avaharvi ekaleege faanu Aisha bint Abi Bakr radiyallahu anha ekamanaki man rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duniya akhirat ge ves ambe kambalu ekamana wani man rasulullah ge dehas duisata diha hadis riwa kurawafa anhenunge tereng islami figuhasha deenuge masalatan hallu kurawwan emme molu beflaki Aisha ge faanu ekamana avaharvi hijrain fansas avwanaharu ramlan mahuge terega Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ekaleege faaniki man rasulullah ge debenge dedari kokko fule ibn Abbas ge bodidata fulu maimuna ki man rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalaka wati ibn Abbas warak ginaen ekamanaya man rasulullah ge kotari kolga pagut heda kurawwa ilmu ungeni wadagennevi tarjamanu Qur'an ge namu mashhur wadagennevi mi sahabi riwa kurawwa fani enhas hasateka fasdolas hadis ekaleege faana avaharvi hijran fasdolas avwanahar toifka Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Rasul zamanaki ekaleege faanuge emme zuwan duwasur kamgavumun ekaleege faanu wani nuhanu josha foriga gina haguram takega paare wadagenfa abadus man rasulage irshad takan amal fulu kurawwa dasfulu kurawwa shawgure wadagannawa mi sahabi riwa kurawwa fawani enhas fasateka salis hadis hijrain haddiha avwanaharu avahar veeru ekaleege faanuge umur fulaki nuwadiha hataru ahar fulu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ekaleege faanu bodu fulu wadagen dawraki nabawi dawrukam gavumun man rasulullah ge hadis basfulu taka amal fulutan ekaleege faanu dasfulu kurevvi ekaleege faanu ge arihon enhas esateka haddiha hadis riwawegen asfawe hijrain haddiha hatar wanaharu ge terega ekaleege faanu avahar veeru umur fulaki addiha ahar fulu aharmennan islam deenige hukum taka hikmatta bayan koddevuma mibekalun kurawwa fawa masekke poltaki agu nukurave fada masekke poltake arhoshman Allah ebekalunna rusun lawwashi amin